langsung pakai vote ke lakha khelang hai tarik kia ni sini kaji lah sebuah sih vote kilo mah langsung pakai ni jalan. Akan assessment dan komisi dalam kita isi ini trend ini tu kita belum tahu. Langsung pun si soalnya ini tu respon personal lam kita kan tu, lalu tu masuk kan rata mungkin kita iya pak. Itu respon personal main ini tu ini tu Asia in charge finance secretary lah, treasurer, Singapore XEM orang dia, jadi panggilan dan yang teror public sector in charge Asia. Jadi Fransia bangke open jadi person vote lela kan helang seta. Tadi ni five year ni kelambo exact vote bangke seta rata pimpinan angka cepat tu tekong makanya ilong event so pimpinan ke itu cepat tu pilorat tu SC pan vote kita Frans untuk kaca songri sebenarnya ke anak pimpinan tekong boleh itu sila tu mana itu curul curulu klaim cepat tu dari temu opposition party extreme opposition orang tu jadi tu itu sungguh angka maha abe gari dura abe in spite of all the inclement political environment there are so many people in Guardian law di masa who wanted to be and who wanted to be part and parcel of the autonomous state movement so bang fine hai kan do arah panel tu juru tapi di sige nali tu media tu panel tu meeting dam pet ini lapen kado ya kam pinangan iklan media kam sta pinangan tu ta nali tu iklan tak anak kam nak iklan ini macam masih media tu mana tu juru tu ni bang ini tu ke ruling tu mason saspira personality mana sungguh bahwa opposition pada PSLC tu penandat media ni lah tu wan bang ada do nah sampai ini tu ke setan itu nak kerapun press conference lah sahaja nak aja long day lah semestinya still there jadi cuma report lagi kerapun kerja pilih langsung kan kita curul lalu sih bahkan even government official tu mana yang curul nanti ini sambil kan buat rat kerja yang ada long dia pada kalau kayak itu banyak official kok kayak lagi itu jenis jadi itu belum berjalan lagi yang pakai yang besen aculo sila tu panggil itu curul nampaknya jadi itu assessment bukan dari itu curul assessment apa what ke jadi itu opposition party doang cenderung gitu si one makin long lagi langsung makin itu long dari tahap cepat mungkin SSC di masa Kongres di masa EPCLC di masa maybe equally divided no nothing as of now lalu kita berarti ada chance nanti kita mulai salah part position apa ni tu macam teknologi bangkit ni tu si fighting race lalu BJP kan kasih tadi ke SSC dan Kongres dan EPCLC tu they are nowhere in the picture. Ini adalah apa yang repeat itu curang ini adalah. Langsung a political situation kibi kok kayak lah efisiensi dan Kongres itu si kibi. BJP kan kira apa? Opposition unity lah tu. Oppose dan common candidate lah place itu. Nasi labang ke akan tikuk. Anak apa tikuk ke? Jadi tu kita gambar ke? EPCLC kan Kongres yang anak masuk opposition akan berpacing room tidak kan pakai political benefit nah so election kan kira apa pakai lain tu lah kan masuk kira apa pakai EPCLC kan Kongres si BJP kan ram mana di election ni opposition pacing room tidak langsung moren dia kurang nah so ada itu pakai EPCLC kan Kongres enak BJP yang senang hadir, jadi tentu hadir, EPCLC hadir, Kongres hadir, betul? Ada itu makanya parti EPCLC. Tapi yang itu sini, non branded orang tu fisik ada ni mas.
Hala episode opposition party an cingrum thik theta da bang tum kupera si EVM kan blame nam tahan KPK kan blame nam asal se hai no no exact hormone bang opposition cingrum thik theta opposition ke rem ko kan kupera ini ala bang insam jen kan se kichu losong se ne tum ke theta no ta mayor khotna me chembe pa program nan de dupok hai ne teneka ডাঙৰ ঘটনা বুলি আমি দেখা নাই সেইকাৰণে আমাৰ হিচাপত এইটো পিছফুল বুলি ক'ব পাৰে আছে এপিসিএলসি तुम किन नहीं जो काउंसिल इलेक्शन के तुम इमीडिएटली आफ्टर काउंसिल इलेक्शन तुम री इलेक्शन आ नॉन इलेक्शन एमपी इलेक्शन होले नॉट नहीं ये जब था तुम्हारे मैनिफेस्टो में आवे था मेन इशू में काउंसिल और इलेक्शन अपन जो भेज रहे ऐसे नॉन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नाले तुम मीडिया थ्रू पे नेली एपीएसएलसी kan aju itu एपीएसएलसी itu non by MP election tak kedam tang council election asal re election paduli ma hamji ma asal moral courage tu ma bel laksa bang ini actually anpar ke rat ani mission message we wanted to give a clarion call to the people of Karbi Anglong, Dimana South and West Karbi Anglong to join the autonomous state movement. Because even if we face defeat also, we will continue with our autonomous state movement. Masih lain mengenai kepentingan itu, tanpa cinta. Jadi tu election rendet serta hadat serta tarik fi hero protect, code of conduct hero protect. Immediately dia tu autonomous state movement pancing jadi kan autonomous state movement kali PGR eviction alam give and take policy alam tak lapen kapre development alam sekali ini sama movement tapi pancing jadi hasil also a message dengan media through rat macam ini itu link cipa binam ni asal election ke apa rembong so autonomous state movement pakai itu lembo lapen उठो ड्राफ्ट फन पचनी तो मतलब के मठरू में महात्मा गांधी से था इलेक्शन को हैप्पीनेस इंडिया हम स्वाधीन की बात की सैमसन सिंह एमपी से था इलेक्शन हाँ हैप्पीनेस का बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट की बात नॉन नेगेटिव एएससी के एसए के एमसीए इलेक्शन हाँ हैप्पीनेस सरकार बने तो गिव एंड टेक पॉलिसी को उठाता पीजीआर एरिया लोन पे इलीगल इंट्रोचर तो हम एविक्शन को उठा अच्छा करता autonomous state aputah talks tentang udah baca cakap CAA Citizenship Amendment Act itu cisong SSC lapan kenangan entire sama apa kenangan song kalau kita cisong rakyat sih itu sarkar apa bounded forced sila sa bill parliament ciparai itu Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasiswa bangke. It was kept outside the purview of CAA. Labang kan jadi ACC kan, kapek asam yang yang apa, jadi pun berkecil sama, alih sih, but hey no, lah bahaya kalau nama ke, Kongres tu berkecil sama, EPSLC tu berkecil sama, program apa sahaja tu berkecil ni tu cini, non uniform civil code ta, kewan dia alam dulu, masalah sih. Mars tarik ini kami jadi chief minister kan kata Pak Bupati Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasiswa it should be kept outside the purview of the UCC Uniform Civil Code. Adalah maksudnya Uniform Civil Code berbagai Article 44 of Indian Constitution Article 44 of there shall be an Uniform Civil Code in the country. Anda maksudnya berbagai Constitution adopt Constituent Assembly kan masuk Constitution adopt masih top 1949. Dulu kan Kongres nanti ada Uniform Civil Code tak. Setelah lama ada sih emang tu bisa sama orang yang tujuan orang tak cicak, tujuan orang tak dia lah kan itu papon dong hidup sih. Selain kadang ya punya papon dong hidup, kacicak dalam coba. Sih, jadi dia memakai
langsung kita kasih sama program itu dengan PD. Nah, itu nanti media instrumen PD rat nanti itu kecilnya lah. Anpakai election ada job out plan itu. Jadi itu tarik warni apa? Nanti itu media oke lah di gear itu mana? Nanti address oke tanah PD. Nah, itu. Ada. Nanti temukan bak vote longji. Jadi itu mana we are going to get sizable votes this time. Mana suri tonggar pasal. Seta APCLC dan Kongres itu cara micin nyeri cuma kot kelong. Nali ning chit heklong mate nali ning kamat hapen song tomu mat ko so particles ki hai je pran Ki hai kan itu mati common candidate place ni dia pulote. Mate nama dulu itu cahaya. Seta nili tumge ka contest ni ground kan si ko autonomous ni si ko si contest pa ni si ke. Lalu common candidate place ni itu nan ke cuma kita ko payment. Langsung ko sini dulu citana ko. And we will give them this thing. Tentang ni dak teratas long ciping sat ke bang hotkal ni bang hotkal terkini ke bicara long le putak mo lekson betul dengan cingmai bang ko putak ngomong ko tidak. Nah, ini sebenarnya cingki dalam ini si Amron yang kan APCLC Congress ni Amron nabi. These are not their issues. It is the issue taken up by ACC. Nila तुमसे धरना तो nila तुम ACC तुमसे rank solo. Nila तुमसे memorandum dilo ACC तुमसे nasi tosta Dr. Pulira Muhammad Manang Hanglo sama chief minister dan itu mentok nang Hanglo ala cicak suka cicak teh pas fulfill vape lu tanya lu movement itu APCLC itu masuk re-election BG itu election lama kan lagi ya pasong kali ini itu payment commitment lagi itu honestly sincerely itu commitment itu nanti itu langsung commitment itu ini apa tate lali puji pu bangke nona pong MP election bangke APCLC party to hai eman hai ne la mungkin ini itu common candidate place dikhe pulote bukan dari gue loh kosong si BJP kan paling vote cetak jam kan kalau teman kata ini ke joje kamu kali tu sini itu ke common candidate place na proposal tiga macam yang berkait hai lah APCLC non kongres non udah kira-kira mau stamina diri tu mesti BJP kan jedani lain tu cuma esok अच्छा है या फिर lam SDC yang ni SDC meeting tu macam apa pura bang efektif tiklam Nila tu apa ya tu maklumnya nila tu udah telah lagi bang bang polis tu action tipilong tu nila tu detail tu nila kan nila tu masak kan bang ke FIR dia lagi aron na dulu tu lagi FIR dia kirim pun lagi non polis tu bang action itu law will take its own course nila tu orang tak banyak pada blender Mulia tanah itu kita kecil itu, political case maka break mah, kecil itu. Setelah itu apa itu? PNS yang meeting nanti ada. Nah, sekarang kita ada exam besok kita belum langsung kali-kali exam ini, ini tu kecilnya tinggi exam ini. Ah, benda Tuhan semula kami yang benangan petai-petai di BBM sudah itu sudah. Exam besok kita belum benangan. Kami lagi jadi tu mana orang orang ini, jadi tu mungkin network sih, bomro. Jadi tu macam itu tu. Apa yang kita lah Facebook begini orang pindah ini. Facebook orang lagi, how can it be translated into reality? Netna boleh. It is the responsibility of the law and order enforcing agency to arrest this very particular person. Aku lah mana Tuhan pan FIR ki pidan panan kun sisek ni mana FIR apa mereka tu bila dia pipen ni tu knowledge ni na nanti nyari pun ada people nanti tu macam ni kemana kena pun dah memang jenis mana untuk parti ko kan pipilang people lah ni sekarang itu people no say kemana kita FIR ke people pinang ni mana single FIR sinang Kali landang bukan kalau ni nabi yang begini pusat bukti tentang yang begini dengan bukti sudah lagi langsung posisi 6 power ke door dia boleh tumpul only APCLC people are saying that 6 is more powerful than autonomous state. That is why we are demanding an autonomous state so that police can be brought under this thing. Ini tu mengatakan police one order punya lama you arrest these people. Kalau langsung power ke no ke only when we get state. Nasi asam kalau belum dulu state yang not APCLC itu di
Itu ke 6 sih naik, ke long tang harus sih kuningnya dong. Kalau belum nona bang ke 6 ke hana bang ton mil, lalu, deh.